Jehovah Tseleji, Nye Seye Pete, Propu Kerkrile, Nye Temye Pete, Pro Ukrile Kretor, Jew Jehovah Mieto Ketache Bayatzla, Jehovah Tseleji, Jesu Christa, Ukelakiliozanu, Kenisedi, Kepelemigo, Lerkabapete, Kelusiawe, Uko Petika Cha, Haidi, Nipu Shoketze, Mengu, Vorje, Nipuwe, Chakrasidi, Chedo, Ukobu Kroditsidi, Nipu Sholi Kivi Tsegesala, Ukepenufa Peje, Ukopete, Tajanguli Ketu Merowe. Chedo Kershoki Huanu, Dr. Rukovile Satsa, Pastor Nipu Dieseka Zasutua. Bazakese, Eli Avigno Sorhe, Zalikrata, and no Kritulia Sorhe, Unyebu Sir, Zalino Ukotasutua. Nipu Gershonu, Geze Getzali, Ku Kriki di Hitafesoru, Tseleji, Getzatsavi Nipu, Semura Shulidue, Muridaro, Deshatome.
je zapu diebu ke che sodi puti sela litio ke thodi ke pro enoli je setio lijichu mu eno medosel hu ke tse ke cha ke tse eno vibra hu ke shije krede ke hu ke seu mili februar eno medonguli tsikha zapu hakobu ke che sodi puti sela litio Achidor persecuted Joshua lesser to tebu. Joshua lesser to tebu kusuku bononu gerteta. Bol haliro rigenili tepfer, guess how liro rigenili hidia tepfer. Joshua to tebu kusuku bononu gerteta. Butsigi to be gebau liro. Jehovah Joshuabu kanan penenu kesa. Jehovah kitu Moses heshe non nyu Joshua Moses ke kruhiu ki Jehovah hapu kesa. Pusutza akitu Moses shede. Sela chi shidi dodzile. Nomu Israel me pete. Sidi Jordan ru jese aka ukot zbie keba ki zunu leliji a mosaki prakasitui kanye tsawade mo themi ko upizbie zokele ki zpette ka nye tsawade nye ki zrie go liro bekhota rahatsu nunu vo pesota lebanon ki zutu tsodio ni thuta keraka zau ifred nunu hi mo hit ko ki zin pette nunu junior krata Mediterranean zekazau ketso near vietsudio. No riketio che mi puri mpenelel ho. Ae mosaze ketio tui nze tudio. Ae nze si tuozodio mori nkawalel ho. Zo. Metilie ketulamun no temi hako krata tsidi ai kapie zdiodi uko punyo ko ki prakasa ki zu wele diozla metilie tefulie mu akitu mosai tezo ka nketz pe te diese tsele ke diole tuzolie sununu ruri tezaza mori teviza vatahe nke votsa pe tenu vike hele ke dio la Tezoles daubu ntie chida he. Su teva kinhe premule medo bazolie. Musunu tubike tu pete tse zizolie. Sile liro no vike hilidio mu hato tsekriledio. Ambu metilie mu tepulienu dia kakasar rakram zolie. Michie mori tezuku he. Ta he. Kekrila mona Jehovah nke penyova no ke hura vori nze tiozo tio ketzla. Joshua temiko ki dia kakasa. Siro Joshua kertako ki dia kasadi. Razat sekono hui vosadi. Temiko ki pusilie. Ketsa hua dodzili je. Kekrila monanya zase donu Jordan chepradi Jehovah nye ke penyofa kanye tsbie ke zikizu pevile ke tola isi. Joshua we Ruben Mugad yemeko Siro Manase yeme ke tubo ki hapudi. Jehovah kitu Mosai puza Jehovah nye ke penyofa Jordan ni tuza kizu ni tsidi pie ni ke bat se dio ke su kalije ni nyo fenyo ko ni nyo ko mo ni kizu kiri ko kapie haki balie deri ni re fenyo ko de her la re ni ke se ko ni shedrie Israel ko hodzu dio patio uko kruhile ke dio la
nye Jehovah nye ke penyofa kapie uko ketze Jordan nye krata pe vile ke moche tiozo vodio sidi pue krukregeze ti kapie Israel seyego zeseta ro seze nye Jehovah kitu Mosai kapie ketze Jordan nye tu za nye kidze hatza lavor huledio sisa ukwe Joshua de kaladishe nom hake huburi hiki ke pugo tsudio mono ke hurapo vo nu heke te shiri heko votwe heko mosadie ke zetui ndie zezodio mo Jehovah nke penyofa mosaze ke tutui pobu nze tioke liu tsilije ke huburi mpetu mori no dia kake sego yu puri zemoro pubu shedo metile tepu tazole sisa hauni pudie Nipu dia prosecutio Johan Diligeviu Kuso kere pengu Jute kere kenyenu no kere tenye Hago prosedo A nyeki dia kak Dia hau kasaya A nyeko kreka vortui Nyeko honye ho krele je Miepue po kretoko la Po pu kakasa Hahaki ke kreka jaza A nyebu tsunuka su tsuyaro Nyeko akretokozo a nyeko se kityomye di kiesamote kityomye punye pu kedipo tsuya shi tsu siya kamola siri a nyeko kretoko te kekrila mona a apu kino sikelie kepye nyepe sipe nguswate nyeko akedalemo deri atyo nye kedalye Nyeko bu vo nye si velie mu nye si su bu ba si lie ketula a nyeko petoshe mu nyeko mhake hupuri azanunu pu ki charo pu su chese nye tsutyo nyeko bu ho nye ho kile ketula a dia hako kasaho 这个做。Ngo che se che non religione che benefici ugo me si me lo dove timo che c'è che sa che messa che c'è che ricche co a Jehovah musugi mapette pette pelhumu rgose to che sa che c'è che benefa heko ragili heko kalagili di bidisu heko ti soza hola che teje che peshebi ntsiyawe che do nyonyo ko bu heko poti che sa che vi ha che se fe mengu che totsovor che che mhidi nyonyo ko bu kro di se di lerdi nkiti zari prali Nkilionori ler balidi hikopu kezedi nche ntejili kivi nroshuli kivi no poti kivi hopi hikotsukasala apo a Jehovah ni bidisu nzab cheyawe mo nzabu ke me yu chumo nzabu che dori ke shu chumo nzabu za yu chili chidi ki heko me jimelo yawe vokatati kono ki zu petteri Corona tepeulano tezzi tezku miche shiro tekrga tsatiri tsedihiko nugemeji pidi lov bachapi vorotwe dere apo Jehovah ni bidisu no bukas kemhedi atemiko arkralidi azakile apfle
umelu cher razode a favorliro a uko kekrako tekrachu yakazako uko nuke meji yakazako ha cheke dipie keni mo kenetiri tsosatuwe di no puka shakim hidi nipo hyoko tiziza tetsukezi tetsukeku tsavorlo shiri no hyoko rgo hyoko kalase vordi hyoko bu tieti so zahno ha hyoko bu vordi mhodzunun tselgevi nteshilgevi nrushulgevi nke krie ke tsikevi ke zaki te ke di te debori ja vi mo ungoshi nzabuke me yu chalichi nzabuke shu chalichi nipu nke krie ke tsikevi nguke me jiwe tikir krie mo zake suki kokiri su ke tsake towe ye kore nipu tetsake zi ke miche tenu ke me jie ke tsa more heko donzo shiri tekrati korize ke seke towe de putikere ke miche donori heko bu ke hu ke ruchotamo heko ke merjtamo heko bu miche tamo heko bu nipu heko melusutamo di no heko rgo heko kruhika lasevordi heko bu ti sozano ntselali ke vi nroshuli ke vi ntejili ke vi no putti vin tajako pi heko go heko ya sefor ke chokola nke hu khedi heko go sefor ke chokola heko nike thochdi heko hojno vordi che thawe ntheshi thawe heko ro shoko bom hojno lele ke sochoche dia pu javani pu disunki heko meshi meloyawe nipo no duzo shiri japie nke hutsu sidi heko bo putikere donosori heko nyonyo ke hero kribudi soru regomo yebi heko bu tigi ke dinu lele ke vi no chau ke sebi heko tsadi heko bun chenteje ke likolare heko pension chenteje ba ke towe heko nyonyo ko regoli yali di heko bu shirdi nteja ke fakel hu 모니뿡 크르핀노 호디 인게 호브리 헤고 뉴아고 기누 대자게 사세버디 헤고 쳇백고겔리 헤고 쳇베니백라겔리 헤고 눈고 헤고 쳇찌쳇졸레까 모고 조시리 헤고 뉴아고 부시르디 대자세디 대 우고부 인사푸첼리케비 노 대자베테 뉴뇨고 좀 헤고게 호리츠치 제도니푸 헤고 heko nidim hozuno worke bakim hedi no heko dono balidi jabi heko tsuchi heko krosachi potiana ha heko nipo heko krozo mikropo ketchekenela keshekerela tetseke zi tenuke sho tetseke kulare vordi heko zolekamo kikru ke kai bawe no kikru soko survivor krasache di tenu to ke pelyo ke kru hingu ke me jebe kikru soko sari kru hisache he koche do ni pu nro shover ke chokonu die konore chali kono shuri he ko por cricket chokonu chedon theshidon zapu chofotyo he ko ze palidi he ko rosho korli le mo he ko bore potiano non theja ke sangli di he ko nidi ni pu he ko bo he ko matha kori tsi chole di he ko bo he ko kiti ke no he ko no lodi he ko nidi he ko no me di he ko no thefudi la prale ke vi theja ping ke ho che he ko kala ke le Jesus no chayawe amen. Aki vorlie siro
给我脸，给这好热面莫的阿努那卡舍维，年努给乌给罗达耶姆米切耶路。也不计数做给摩西给了列给多了的 crow has a get grip bori bien pemie zmo你不爹，你不给 crow， 你不给车，这个啦，我给别人发车位。如果这，他给我给这地巴里条么，地光个不咋不吃是条。
하경우 길리고라 우고 베테 게제셰 탈리디 게체 잘리슬로 베테 베제 와프렐라리 게페시 게츠티 우고 게투버 에놀리 소르비뇨 부 부티셀라리도 Jesu Christa Rakiliozano, Kenise Pete Kiluse Yahweh. Ukehu Pedeze Pretzekevor, Kiriro Kenye, Nipu Generalite, and no Vitzolie Kelio, Rayoja Mefe Tenien here, Mu Enoli Kevicino, Mefo, Tenye Zapun here. Kechano, Tenusho, Kebaki Kruniela Chabachedi, Peteki Chaseyawe. Pesimu chakevorm hedi ndu perinyo tunu kiriro kripo di soru nipu prapye ukelaki liu tsiledi zulu felie uko kelhula nipu tejeya vor keze nipu zadu keresho ki hutiunu zapule soko kaseketo pesiseya ndu meri kese sirochu kepekro kese nipu zapu tsikese ko pete kepejese pesiseya we Gradek sodu bakir poki kihuketua pesisaya gradet prakobu putiu lebadi kihunovor presaje di peteki chasayawe tenye October za tenye zatzi tenye October za tenye zatzi nye teheshe basegi tenugo kihusede kitua pesisaya tenugo tsprako peteki sayawe tenye October za tenye zatzi teheshe base Tenye October za tefe zaz kechaki hu bapingudi putiki batuo utse premier ko pete kisya haz uramye la petudi kechati batuo sela tinyo chairman ko mukro thoki kri ketsenu krata ko pete ke pe krisya we tie ABCC lesaki ko Baptist High Baptist College mu Shalom Bible Seminary kechaja muti sojo pemedi Shalom Bible Seminary kitsanu envelope kropo ke yeseba sla petebu pilidi nitsile ki viunu ke kruhisejedi petegi chasya envelope no kingu ke le kopie da praki library project no vokito pesisya Siro tenye za tethan he Shalom sedekelie ticheme fe penguni ni doya Kechano petebu ABCC lesaki ko la chaba mubahuri Shalom la chaba je di petegi chaseyawe Lanlokso lesaki ticheme fe penguni zanu souvenir po se parba mi ho krelia bate muchedori utse premikobu krepye ke kruhi se di mission hudo ki chatinu pesisa Lese dapoma rakakrese tenizanu leseki fi ritseketo la kepesisa mo mekekra hanuri zaputsese bate jeri tsileke vi mebu zapu hanu ke kruhisel jedi chalaseya leseki fi mepola rakak ni bodi kretata Jidonu sededi ukometsu kepekrobate musiba morkesho matsakropo kepesivor kezuko kekrolaseje kege vaccine seprele morsho utie keje sepre morsho nipuzan he vap kenye motadi vapo kehuketse zotado kehuti kise bakerekito tepeula sorkari kitsa tejo khakeseko utie keje selie ujemeti melie mo kepenyo kemere mo kito hakim heko mejisenu peteki chaseyawe
KDD se barbate mu petebu pileno ya mission dileri barbasla pia ke jacobu nyezame hodi nyelesitsili jedi niko kichase yawe petepije Zapu sebu ketherdi puti sela litio. Zapu talipo krisar khor go kiran litio. Choro nipu dise kazasu kitio. Dr. Kuvilia satse pastor pubu nipu hesa kesesutio. Zapu se hakobu kesesodi puti selitio.
Gesù Krista urake liuzanu ke nise pete ke lusia we u ke penyofe puti ke vi pose u ko tsedi u ko bu ke ze pro ditsedi u ke penyofe shuli ke vi puti hai ke tsupo se u ko ke tse u ke penyofe teje zmo me u ke penyofe la nu puti hai ke tsupo ngula lidi vor ke pekroba ke tsuzo te tseteru zapuza ye pete u ke penyofe vie pete ko shiri ke chatse hunyo ho varkra di ke khoya ba ke tsala nyo ko pete peje puti ke kranu ugo whatsapp ko nu dili ke yepe ke tsdi hunyo ho la ke chatse ke tse u themi la ke chatse ke tse u ke hu ma to che ke tse ko nu ugo whatsapp ko nu dili ke yedi phatse deri phagi ke tse ko nu shiri pete ko u ke vito ka sdi ugo ke ze Tiekatso, uke penyofe zaputse forse ketsa, ki deri, uke penyofe peje, mo nyoko pete peje, uke hutse prepete peje ketsa, sedi pesisiya, uke penyofe bu, uko kepelenu, uko tseke te fusasa, uko ke niri tsepe krasa, uko nuri tseke nurepye, uko bu, uke penyofe za tseke me ye ketsa, jiri haka kratseli ke vi, uke penyofe se, uko mozaza, uko Zipiba, uko prubiba, mugo kesedi, kepelenunu, hakotse, niu kepenyofe zaputse voke, kete, sedi, utse premier pete, pesilasia. Ugo kepeshi kesu nunu, a hayupo, pupie, basasene, ugo ketodienu, legeta moze. Ketsake hunu, kebapengudi putie, uramie, kretakola, kechatse ketu, tipo. Kevisi, Kohima Village Council, how do you study oko? Pusedi kejidudi matsia kaza. Krisara ko levi, lesaka proko levi, tenumia kroto levi, KVGO levi, Doctors Association levi, Heidi uramie, KVGO pemudi, KVC pemudi, patchasakata, Musamidi ler tinyunu kratamiko, Council nunu sededi, puo zedi kejidudi matsia kaza. Uko uramie kratakola kachakatsa tipo badua. Petegori puti hau lebadi vordi kezekeredi uramia kratamikola kachatsa mu uramikola kachatsa ke katsa sedi nyoko pete petrolasiya katsabo tsili dio ke kriya ke masanya pu heko nuchika men nepie heko bu ke masarufa heko donu matsa katsa fe sidi heko chaka sabi ntsuche Yekon ke toke ridie renevoketu. Nkitu ke toke ridie pusuketu ake lurisenji numpele. Reneketu meko ke lurisenji numpele sudi Jesusanu nkike kro taja chayawe. Amen. Na oko katsa katsu shiri sedi uke penye fe tejese ndu. Me kribo disuru uke penye fe zapu ketsa. Jesu Kristali pie. U viețele di. Uke penyofe nyonyo tsada tuo ketsa. Uke penyofe bu uke diu tsada tuo ketsa. Jesu Krista she chake kriba mo ketsa. Pelelie prali di. Zulununu uke penyofe japutse. Tedze pupie ke puse su vo hayupo ke putzoli mo ke tayupo. Sedi chedo ke pulase mu tseke mezesene. Mipo zulu fetuo di Pastor Kivor, Pudzlezadi, Pastor Kivor, di Pastor Kipudi Arizulu Felianele, Idipu, Pastor Pukikatodi, no Jesu Christali pim Vieteliete me, no Puan Kepumalashisa gets a situliete me, no Pua Kepenyofu gets a situliete me, di Pukatsoki, Pu, Asituliete, di Pu, Sla Pastor, oh, She Adzulu Capenta Suto, di Pua Nebia Zukrole. Di party pukatso di no Messiah nguli temo mega di katso nguli mo sida. Vakin yuri selale di selapar. No nguli temo mega anguli mo sila da. Vasu po keratza di po nepie zukrolale. Ndu minute ser shiwade. Minute ser mo di second ser. Mi gro pukatso minute ser katso she pola par pastor katso thode di akipuba sigatla minute ser mo di second ser. Di party pastor po kiketso di no Messiah u zeke seli momega Messiah nguli to momega di poketso
pastor kipudi toshe pome hodi no jisu hanu delegata situme ni poketso teje potsau te meta zulu kepfe potsa situ limodi zulu faketze ke kredali viketze po tsapula silimodi kepfe pokimichi baketze tabie pekiese ugo chedo kesedi romyeko lese tutesoru kusoku die hakinu me hosne we zulu faketze nu po seuze po chedi ukruwate sidi po zaye se ke shinunu krista chaperhila ke liye bhi uburi ke luka sase lutule ke tula ke krilamuna we po seunu po ze po chelita ro po mhe weri hila ke shinu po ze po chelita tuo we ke puma miu pe jwadi ke puma die chasamule ke tula temi ke we upie po sa kruzginu guwata ke situliche po lesutupie romye ko ketsa okotu ngulie zulu kepfa sedi jisu krista se zedi mu purhila ke she zeke medzedi tupie romye ko tsa mutie oko kiri puke ba zulu ketsa haunu ndu mikribo di sorufa tiedze temika krapfelie 80s kilevi 70s kilevi 60s haidi zulu ketsa po kepelle ke lunu vorli liro zulu felie li dio ko keze japutse vorje mie sedi kridie mukepengu dogi nduko saliro ogo shigetsigi parta mechie zulu faketsa how kepuma peshikewa mu jisu krista rila ke shiu zedi rila shiketa japutse ketsa Paul le sutupie ugo tsekese nguli ke vipo ze meta ke shikinu baketsa funeral puri picture chlivi mori temye ka sapo ki zunu penyo ke vor sur picture chlivi zulu faketsunu ke lu ke weu ke puma ke lu peshewa de jisu krista ki nu penyo ka sakeli ke lu ke sapo sedi lula ketsa nyoranyo mie tsedi ki zunu lu ke vor ke mie jisu krista ki ke pelle ke lu su ke lu ke sapu tsudi lu ke tse ngulie oko peteri ke pumanu nu penyo vor ke tse ke tole se oko kipu aki di ke pumami taga am hakke shutsmo idi ke zorita le vinye yo ke tole se mi peteu ke penyo fa ke mi tozo va jonga de mi pete pumade heredity oko heredity ya heredity la ketsuken moritemie uzo omelek ke kriget ukruginu ke yepi unyonyo ket morisike midi ke ye tejenu ke yeseto keta mo ke pumari sike midi ugo shetzenunu adamu if unye tsakasu uke penyo fam harunu bali mo ke pumanu techuketa suginu sedidi ke puma su ugo petegi vorketa Muslano ke puma haulano oke penyo fa punyu Jisu Krista ke tepi oko tsudi sununu oko saprali mor kesho oko krikama sali mor kesho oke penyo fa punyu Jisu Krista ke tepi oko tse mi po Jisu Krista lipie bu vietseli daliro ke puma chien ke puma rosu datewa ya ke tse temi ke wesu kawadadi temi ka sausedi ludeya ke tse ke puma heredity su dat hewadadi oke penyo fakinu punyo Jisu Krista kinu ke vor ke luka sasu sedi ludeya ke tse ke luke wesu bu temye petse penne ke tse temye pe jo ke tse temye pe ka ke tse temye nu tse pesho te pesho ke tse basamo dadi oke penyo fanyo Jisu Krista kinu nguke lie ke luke vi ke ni nu ne oke penyo fakinu ke vor su sedi u vietsedeya ke tse ke puma temi ke weu peshewa ke tse mu Jisu Krista ke nu ke luka sa temi su penyo ke sa ke liye Jisu Krista pele lidi zulup ke tsunu su japutsia baptism zulup ke tse zukro lidi par ke tse u ke pele japutse ke tse how rup ke lunu ke dibum yebashi ke tse rup ke lunu ki ke mide tanzi ke tse Haidi oku bunguli ke vi sili ke vinu separdi oku peke ke sa
mi po ke phuma nu ri o ke penyo fili ke ta ke lu ke wi khawadi ke lu ke sau se di lu ke ta se le di zu khrape tse di se la par ke tse su Jesu Christa shira di rila she ke tse japu ke tse mu po la par ke tsu zedi Jesu rila she ke le zedi o gori zu lu ke tse se le zu khonu o go pe tse di zela par ke tse su po rila ke she su japu ke tse sla pol che pu se ke tse Jesu Christa pelle ke li ke pu se u zedi shewa ke ta ke por hila ke shiu zedi hila shili zotuo Paul lesutu ke se bauri tu tesoru how presali ro po sedi pu ba ke tse temi ko bu sili ne ba ke tse su te meta resurrection Jesu Christa ginu temi ka sapo tsede ke luka sapo parde new life in Christ Jesu Christa ginu penyo ka sakeli ke luka sapo ngule ke ta su sedi tupie ke ba temi peta ke ba ngule o ke penyo fe zedi ke pero ke tse how hakke kripu mhidi rutopo ke mhidi rituals po ke mhidi o ke penyo fe ze ke peroli amo Jesu Christa nyonyo tse ke tse po zedi ke pero ke tse o ke penyo fe ke pelle nunu o ko bu Jesu zedi ke pero nan pu tsedi rasho pu tsedi hato pu tsedi o ke penyo fe nyonyo tse mo por shumo deri ke pelle nunu zo zulu ke fe ke hu kropo infant baptism hi chunyo mie nyoranyo mie zulu fe ke tse sepetaya hakwe pu ke tse tradition o ko tsiya ke tse suginu pelle di o krenyo ke pelle ginu unyonyo bu zulu fe ke lie community of believers o ko chedo ke pe kro ke ba ke ze ke hu tse ke ba how ginu how ke pelle ginu unyonyo bu zulu fe ke lie Baptist miliro adult baptism. Putuo po gino pe pili ke vi. Putuo po decision pili ke vi. Putuo po ke pele su po mu ke penyo fe unye dono. Ker chekete su pe pili ke vi. Mu putuo po ke pele ula responsible. Po prakelie pele kelie su po mu ke penyo fe unye dono. Salami po Jesu Christa li pe po vietseli ta li ro. Ke hue su ketso. Ke nu do ke tse bamodi zulu kape su tsiya ke krilamuna pomu uke penyo fe unye dono ke tsela baptism zulu fe ke tse putho po ginu zo ke tse hatho in itself how uko ke lali ho more how temi ke lali ke vi pugi agent shi ke tseri bamo deri ke pelenunu how tseliro ke pelenunu zulu feliro ke pelenunu uke penyo fe za putseliro po spiritual significance ropfunu su po ke me vi po tsa baketse ropfunu su uke lu tseke diketse mo ropfunu tseke diketse su uke lu tite ke lunari redi parketse muli vi zulu faketse pastor ko lieto ko po nyo mo ke masalo fazanu a zulu kapien tsaya di zulu sedi ke pelemi ko tsaya mo ha po tsao ze meta nke lu ke yebie o ke penyo futsu so de po zanu nu no zulu fakeli la nke lu kapie putsu so de transfer tsbie putsu de no pushiji tsde no punyunyo tsde po temi tsde o ke penyo fu nyunyo tsda ke tse practice su zulu faketse o ke penyo fu zanu nu zulu ke fu Jesu Christa po nyu mo ka masalo fu o ke penyo fu zanu nu zulu ke fu nke lu ke yepie tsuke dipie no pele ke litui kapie o ke penyo fu tso de no tienu punyonyo nyo totsde no tienu po shijimie tsudi luda dio ike tse zasi with Jesu Christa pele liro Jesu Christa liepie o ke penyo fu tsili liro we punyonyo tsudi ya ke tse Pitorwe puse ke tse zulu kepfe how Jesu Christa pele lidi zulu ke tse how te meta uko bo ke lunu uke pele ke lunu metsu mechidi a uke penyo fe nyonyo tsede a ke lu seputsu wade apu ginu ke lu ke sapu muli te ke tse su uke lugi metsu mechi ke tse upu ke nu do ke tse bada muli ke tula 타키 본도 비크리보디 소르즈루 플리에 니고 오케 페뇨 페뇨뇨뇨 토츠나 게츠 메츠 메치리 리비데 사탄 웨수 니고 게 베도
Morris Kimidi, Zulu Tids of Validi, Capelle Lunu to Catako Sherry, Uke Bulaketa, di Pellet to Leta Momemoha, Jesu Christa Lipia to Leta Momemoha, Uke Toketa, Satan where Suicidi make a ver, there Ukobogo Kelenu, Pitore Pusaketa, Uko Kelenu, Metsamet Chili Ketula, Tenuno Kenu Dogeta, Basamuli Ketula, how Tsia gets a boo. Uke Penyofa. Punyo Jesu Christabu Calvary Ginu Shekesa, Pujepe Krukesa, su Sedi, Oko Krukamasakilia. Muti Capelle how Sedi look at Jesu Christa biblical worldview, Jesu Christa Capelle Puam Hasiu Sedi look at Nakatola Sakaprene Pressa, Catodie Hasiu, Catodie worldview, who Sedi look at Pokeme Vibagata, Potejabagata. How kepadi suliro su potejaba moketa ke krilamuna chau moda ketela potu moda ketela mutiogo kepele ke lunu how sedi luketa o kepenyo fo okobu kepele how sedi ludi poja putseketa pomedo Hebrew mie oko ze haiketsupo tuyasi katolese ke wo no zulu kepe ze pumo there you go, oko practice, oko tsiya ketsa, oko culture nu, hai ketsa po, tuyasi, oko zikro leketsa, zinu upetse ketsa, utsakamasa ketsa, ke krikewa matokala utsakamasa, ukrikamasa ketsa, urufake lunu utsakamasa ketsa, musu utsakamasa ketsa, zikro ledi utsakamasa ketsa su healing, ke sorofa ketsa lari, oko chodo, che tolle se che ze ko petendo voglio lo deri ugo hako zeri sia restoration se che sa se che se pe villa se che miela se che moriugo Leviticus levi me ko le su prekeba honorimu levi tezo se che se ko che lutse che ma sapio che penyo fetze che shimo biwa liro la vodi utse che ma sa che le zunu u petse che zukro ledi la par che Moko zunu uko petseketa haunu votetsupunu nutsiasi musu temeta uko dienu migva sizo puyasi mo hau kirikito lesunu uke penyofa timuki jitsasa mo po zumu ka so tsuko ka stiki po hause hau tsasi zuko kusevo ke ngukesa muzu kruzakata su migva Hebrew me DSC mu vo haununu upetseya keta haununu utsakamasaya keta haununu ukrakamasadi ke sorofa keta u ke pumanunu ke jova kelie fuketa utsakamasa keta leprosi keta me ko sorhole daliro vo jevogo ke sedi jevogo modzununu ledi haununu ukrakamasa keta zukrolle keta jisutigiri shigetsuko seketsuko teje siba Migva how po tenumi nu ver mu mekru signifies sekete su personified sekete mu pachau zemeta penyo ka sagilie bagata krikama sagilie penyo ka sagilie su bagata mekru grave su zemeta ki luke we kawagata putu ke mu peshiwa gata su potella tsewa kete su kapie pekesiasi musu ginu ke luka sapar kete mu za haunu hause masa kete ke rutumo kete mu o ke penyo feze di ke perole ke vi tetsupo kete pelle di hause o ke pelle tsaka sakete o ke pelle tsepe ko kete o ke pelle ke lu haunu lupe vili keto mu haulanu vodi o tsaka masa kete hawe haizodi Nan pokemhedi ritually ogotseya. Deri rafake lunu utsaka masa ukrika masaketa. Uke penyafum hodzunu masadi vomorosho ketela. Uke penyafum hodzunu uke puma krika masawadi vomorosho ketela. Tieteke lunu zoshiri putu kemo jo mualiro sokonu masali morosho ketela. Ke masazo hake kratupi bagata mulivi hakonu masadi vomor kesho. Musuke midi tie Jesu Christa pelelidi zulup faketa. Ke luke we kawadi ka sausedi luketa. Temye ka sabotsada keta new creation. Zatok ponguli ta keta
오케 페뉴프 뉴뉴뉴 토츠다 게츠 new identity 오케 메르 카사부 파케다 new hope 오케 카게츠 오케 페뉴프 부케 카다게츠 new master 하케미디 미포 예수 그리스도 리비에 부 비츠리다 리로 부 포케 루 오케 페뉴프 기누 게 루카 사부누 루도다 게츠 게 웨우누 모다 게츠 오케 페뉴프 로프 수 позебата геца. Mo Jésus Christ li pe u vietselie, zulu felie, ni ke pelle ke lunu lerta liro. Kama saro fu, temi ke lu define sasa de yasi. No supuga, no Jésus Christ nyinyo. No ke di bot semor suga, suri, kama saro fu su define sasa da geta. Ki ke mi de lumor suga, kama saro fu su chataka sada geta. Kama saro fu, temi ke lu su define sasa geta. Po chapa lau ki mi de lumor sushi geta. Temi kruhi, temi chatabi ke lusunu sasa de geta. Romi ko teta tefunu. Jésus Christ pelele ke tami po ke lue. Ro fu bu ke khaseba da geta. Lepet ke we khawadi. Zulu ke fenunu ke we khawadi par ke tskimi. U krike masali da geta. Mu po we po Tubie che pelle mi cozzo che zunu po puke ze che ma sarò fe no pelle le che ta japuzo che ma sarò fe no che pegno fe pelle le ta che su dizi di ko japuzo mo che ma sarò fe to no pelle che li no prakasa su japu che che mi di no mu o che pegno fe ni donu che ma sarò fu japu sia mo che ma sarò fu herisia o ko che pelle mi krisia po hako puba geta po tubi hako tsaba geta po tsava tsaba geta po dieke me yeto zemeta Jésus Christ pelele keta ke luka sapu lugata temi mideli new creation o ke penyo fe ke lunu luda geto a ke temi ka sapu no temi ka sapu po Jésus Christ gi no ha muli ta geta po we po ho sedi temi pe taba geta musidi o go Jésus Christ pelele ta liro oke penyo fenyo nyotsada liro temi ka satsde musili ro kiki midi lumor shoga kiki midi akelu ha pe vomor shoga po e pusekete ro fu bu oke lu ke khasebali ro fu mengu ko nu bali je chupu kizunu mengu ko chudo kete sunu modi ro fu chatanu ro fu mengu ko su ke lunu luledo kete te hitseli je igete po le pusa Rafu ke lu mu kizu ke lu mengugo ke kritu hakki bunuri pir kasaligenza unye how spiritual warfare refer herpochba ke how kasaligenza ke ugo pesota heredity je ke puke sakim hidi hakki bunuri hanya la pir kasaligenza ke pir kasake she su temie ke pelemie bi ke chishiwa ya ke ja pekawa ya ke ja Ogo Galatia ko lese pengu ke tefe mefe suruki mohosali rofe si zepu mo rofe si zepu ke tsahanu ke pelemi po Jésus Christali pe po vietseli dali rofe si temigi paria ke za su tsparta ke tsa su po poslu su tsparta ke tsa mo su tsparta ke tsa su really no su tesher ke do su Temi ke lu zedi really no su memi sure ke to su refu pusiu su haizodi temi ke lugi vor ke tsa luli ke vi o ke penyo fu ke pele mi ko bu su nu lu ke tsa pu me do o ke penyo fu pu calvary ginu o go la she ke sa pu calvary ginu o go la pu je pe kru ke sa she di rila she ke li su pelle ke li ke puma ke lu su calvary ginu potela chawada ke mu potela chawa ke zedi tie rofu ke lu su rofu si ko timi gi parte ke za rofu su dip ke su po thotsa se de ke tsa parta ke really nu ke pelle me ke lu nu su me mi shir ke Mo ke penye fe punyo nyoko bu sunu lukete pomedo. Ogo Jésus Christ li pia vitseli de. Deri a do pigorize ke se ziazo.
아 예수 그리스도 리피아 비츠리데 아 텔라 주데야 예수 그리스도 리피아 비츠리데 지시리데야 겐누 도리데야 게츠 오고 오케솔리비 머리 고니호 게솔리비 기즈누 루케바티키 spiritual warfare how vozodo refer her how tazodo how potella bamo sala kepelemi ko ke lugi satan po thotsaloda ketsu su bamo satan we themi ko sakrawa ketu pekawa ketu kepzowa ketu su tsuzodo de rogom hapu rokrali mo ke shu zemata hakki buneri oke penyofem hatu pennasali genzada ketsu calvary ginup oke penyofem satan pennatsiwade po thokori pennatsiwade 시슬라치에 우고 우카비에 우게 베뉴프 로프 게 루수기 우게 베뉴프 루치야 가자수 그마 서로프 타타우누 우카비에 수누 치스게즈 우고 갈라티아누 로프시우 제모 호슬리로 주 물리비 우카비에 수누 치스게즈 yield 수누 우카스게즈 로프 하토부 우르츠바게츠 수부 오케르누 프라이어리티츠게츠 테미에 지시다야게츠 모리 게품마 마토츠게츠 하이조디 바푸누누 시조포타 조물리비 게다게츠 티푸 모리 게달리케비 티푸 츠도모 츠라 보도모 볼라 보도모 볼라게츠 게달리케비 수티세게 세프리아게츠 펠레 무수티우누 오케 페뉴프리 오케 루기 포마토 츠바 무수티누 왜 오카비에 오케 페뉴프 맹무고누 츠게츠 오카비에 포차타고누 츠스게츠 시제메타수 포 오고 수 칼티베이츠리아게츠 수 레케르 고세 셔리아게츠 게펠레수 오고케 루기 메미 셔리아게츠 오케 페뉴프 오고케 루기 수부 파게츠 포메도 오고 로프시 하우 오고 게 루기 пар리게도 모리 지수 크리스타기누 페시와다 데게 루카사 루케츠 수 키케미디 룰리다 모리 키케미디 아우케 페뉴프 아키케 부수누 츠리다 츠레토 츠리겐즈 이디 레발리비 게토조 오케 피케 쿠누누 수 츠리겐즈 데리 오케 페뉴프 루푸투 수 츠스투 까마 사르푸투 응케 루기 아케 루기 게후 게 루기 수 츠스투 오고 츠스몰 게 슈즈메타 우카비에 수누 츠스게자 오게 베뉴페 우르츠야게자 수누 우카비에 우츠케르 뉴비에 수누 츠스게자 수 시스테메타 까마 사르푸 부투 봄하토 츠게자 부아 부투수 레케르 고세셔스게자 오고 갈라티아 골레스누 프레슬리로 케펠레미 포케 루키키 미데야시게자 refusinu totaliro kike mireya shiketse mo refusinu vorlike mo ke luke weunu luketse kike miya shiketse ne khoke kripie thupe ke ba ukunguli to mo ko the jesu christa ginu haugi luli vigetse refusinu luketse me miegetse how progressive growth ke peleke lunu me mi bagetse 오게 페뉴프 시지우누 수바게츠 오게 페뉴프 시지미에 수디 두보즈게츠 수 메미에 티소니에 수 케펠레미키 루기 보 파토 츠바게츠 모 케페뉴프 조르리 보 퍼스펙티브 보 마시우부 오게 루누 오 마시츠게츠 오 차타츠게츠 수 포티베테누 게리우 오게 페뉴프 차타우 게리우 오게 페뉴프 마시우 테리우 오게 페뉴프 조 포티베테누 프리퍼런스 오게 페뉴프 차타우 봄하시우 오게 페뉴프 리도 디 부부 도즈게츠 무수누 게펠레게 루누리 메밀리아게자 무수기누 오고 오카게서 수누 까마서르푸 오고 크리기비에 오고 부 사탄티에 포케펠리미고 스크로와도 게츠 수마토누 벤넬리 비게츠 수 제디 게페히리 수볼리게비 오게 페뉴프티에 부뉴 지수 크리스타게누 세 오고츠 오고 페테리 라크라카사스케 지수 크리스타 자킬리 게타케 게펠레게 루누레리 게타케 오고 오게 페뉴프뉴 지수 크리스타기누 오고 오게 페뉴프 자케킬리에 제디 오고 줄루케프 하누 오게 페뉴프 자푸 츠서게서 제디 게 루케 웨우 게 푸마케 루수 페시와다 게츠 무 지수 크리스타기누 포 릴라케 시투이 오고 리케 루케 비 게 루케 사포 무리다 게츠 how rakradi lusake musake medi how sedi luketsunu oke penyufa okobu refussi konu luketse refussi po pusiu nu luketse potedzau nu luketse pochataunu luketse tisonye
kunye kiri puri mie ke tsa okom hape pi ke tsunu okom halle ke tsunu oko ke voka nu oko bu ke pele ke lu honu memi sure ke tsa oke penye fa pu medo oke penye fa bu ke pele ke lu haugi ke pele ke hu haugi zapuza ye mu tetse te rupa ke lu chili tien ni pu pe je ugo nipu heunu keze kepekroto nipu heunu kepekrole ke vi zulup fakeli mie Jésus Christali pie uvie tsili katamie zulup di zapu ke tsmie sumi morsho jitiki uza ke huke ke bamie haunu zapu tsili sho ugo penyo fdie Jew katola sa chata grupo rene ka sasuke akazenyo ko Jesu Kristabu ke meje ke sununu ubu ke penyo fze ke zevila ke lie chelie Jew puginu diti de ko ka sapo chekeli hanu ubu ke puma ko vakelie siro ka chache ke ri shezeni ke lie hau rakratule ke tula nipu he hau khasete Nipu he haubu uke penyo fa ki tsatie mu temye ki tsatie ke dipo mhele mor shsi ke tsa rakali ke to takesh puo salam ha ho ke tsunu we ukha ke sapie uke penyo fa tsdi puo ker sho puo die ze ke tsa ke pele mu ro fa ki tsatie to sasa ke to de tsi de ko po tsumor sho uki kru ju uke krimi ko kete ke gu se ke chaki grupo chutuo ju utsunyo tahi taropie nipu ke krie mu budie zenu se sure ke lakelie chprele ke to ke lenu wem ha hau chumor sho Jesu Krista uke kelie ju potemie pete pusuche shekawala kelalie ke moko Zeme hodi kemi toke luse ki je moju takipo chili tuo mesakemo de tokemo mi ketha nufnuye mu sekemie ke krikori terhese uke lakelie uni pu Jesu Krista tsepeja tuo mahau chumorsho nipu nu upete shezeri prete sela ke krie ngu ke meje se huni ho krie ru huni ho la cha ke cheken mori nu shoke hu ponri huni ho varakra ju huni ho ke teje se nipu die se chban de to ha hau chumor sho renyo men ne di u ke joke mu ko ju va jo va mu ke wa ke puma ko prawadi krista ginu u ke penyo fze Diti de kokeli hau kha kama sapie bali to mu ke meje mu ke ko chalimor sho Krista lavor uzeli ke mochie ja suche po kirbi u ke pele pie bali di po ke hu tahitar po ke hu tekerorie ju po za putse bali to po ker kacha hau chutuo peteke zedi metsaka chatseli to uke puma prakasa uke lume hokasa kasa uko shikatsa tibo bali tuwe ke krie ke masanye pu ke toke ridenu puke se heko bu masadi warmor shikatsa ani pu no heke puma kunu hekra masakasa ani pu ye mhojunu ni pu vajo vamuke wa ke puma ke lukola heke jova pe hetche ani pu sidi chedo heko Jesu Krista heko la shikasa Yepu kerkra he haunu ke pekrotuza ke heko bu yepu heko ke lu chaka masapiens di ke lu ka sa ke lu ke vipo sedi lu to ke yepu ke pelle ke lu hau sedi lu to ke zapu me sedi lu to ke yepu heko bu heko pe pika sapiens di hau suje ke
krika masanya pu no akrihi pie abu ke pele ke lulu nyepu chu siro akadu ke mugo no akrika masasadi abu hause ke tse nyepu vorke tu tigo no archietsidin japutsili ke vi mu tsutwo ke tse nyepu atsaka sala pie mozunu tsje ke krika masanya pu no mejidi nyonyogo krihi sachi ke krika masanya pu hego Nipu he hanu ke pekrotu zekete no heko ke lu chika masapie heko bum hojunu li le ke sutse no heko la chika se rakra ka sala ni nipu nzedi honu ke pekroli ke vi no heko mi pu pu ke tse kro mu cha ta su je jisu zanu bu jehovah ki he meje melomu chayawe amen ugo dikon fuko pastors ko di shirdi hakitali di ugo che è già puzzuto me, io per girare quelli tu mo. Lain kinyi sedar yo oke tang apa itu lain kinyi sedar itu Seshe puti zovorlie ze, buo petake le koze hatsutuo kebalie, sidi pushe ukoki ke meje ke tam hoze ni koze chikavoni hau ni no trovorzo. Ke krilamona anyokoki putu shutuo, uke penyo fake dinu su tsitsi vorlie ke moche, amakipuri ni koze hau chalali loketala sita. Seshe buo te hiu chipilie di ke teje kaslie di she nyeko hau pilie di ke zakrilije ke krilamuna anyeko ki putu shutuo uke penyofu ke divorli ke moche je yawinu anyeko ze kobezu hau kresali loketala sisa seshe buo nyekredau chipilie sidi ke teje kasa ju su bichilie di kapie ukotse di she hauha nikola kakashe amozo niko arakratule ketula hautje sisa sesutui uko matsakeli she bo te hiuri chipieli di she te hi hauri nikolanu bekrukese ajiu la dieti di kokelie kasauzowe siri hare ateshe tu jeri mizuki azemazo siro teminyu reliwe pezeperie chetu di repiketu kimye chuzotu deri poteshe tu temiuwe chilitie sita ke chatsilito ke krie ke masanyapu nyo Jesu Krista Calvary ginu Hikolash kese pujepe krukese Serabizomodi puo keshenunu rilashe kelie Anyepu no hikobu
no hi ko la chka sa ju ke pele me ko bu tel he ka chache ku nye bo vodi nzedi lu ta ke to di ta ke to ke krie ngu ke meje ke zova ke lie ke me re ha ko ha sedi ni pu heunu nze ke pekro ku ni ho tsaka tepu mu nza pu tsabanu di kapi nyonyo ko tsate nke hu ke pele mi ko no he ko ngu meje ke soko rakakasa Calvary no Calvary ginu he ko ngu meje ke sa he ko ke puma va ke sa he ko ke zo ke mu ko nu he ko krika masa ke sa ha ko rakakasa di ke teje pienza Lamo tuoli ro he ko nyepu he haunu ke pekrole tu ke tsa he ko ginu he ko ke vi ke ko he ko mhasim halle mapuri bamu ke tsuri rakakasa di he ko tsakar nyupie mhodzunu tsadi ki vorjewe no nyinyo ko ngume jedi nyinyo ko krosa he ko ratsaka sasa muzaye tsliche jisuzanu chayawe amen nguli dali ro biledi ke fedi ke chatsabadi ke matadi tuduwe
kia pekrono ko nguli kamo ho baliro ni ji hasu de mo pesono zape zezulio kitie nguli kamo ho balio me kitie nguli kamo ho balio me got nguli kamo ho balio liro uji hasu de me hatako upeli de ma how nunguli kamo ho balio liro uji hasu revi hanu hunye balio me pi telanu hunye balio mo uji hasu revi
hauha tiginu ke ker nyakradauzo lipie tseliche hauha amuzo tehie hauhari nyakolanu krukepar ajiu la de ti kokelie tejo ke sauzowe nyako hau kripreje krilirvide ke chatselido ke krieka mesanya pu nyo Jesu Christa Calvary ginu pu jepe krupie heko krieka mesakase anya pu no heko pusutse kasala mpeje zapu zaye mutese terupe ke liu tsuji anya pu heko bu no heko lacha kase nyipu he hau hiedi heko kapele ke lunu shiri tuo pezza sasale ke tuo lanu ki zahau nu ke jepo tsele ke tuo no heko kruhisa heko chepe kosa japye inyoko tsuji heko bu puti hau nu nzakedi mhozunu nu no heko lacha kasako rakradi nyipu he hauri hekele la heko kateje pian tsudi kalakele Jesu Christa zanu pu Jehovah ki hemeje malomu chayawe amen Ko kezedi te khatsali utselin zali kretanibu share puti selalito. Tsali ku krikini di pu aka sisate ngo tsali verse pu kinyi mu pengu jit samala dio ngule daro pete shate mo pete nunye uchi suki chasawa de tasu akeri chepo pele tiopo tsenu bas
아카케 차우 찔리죠 제호바부 잡예 찔리에 무 제발리체 제호바부 보제피에 mvapejelie mu mkrie mu mejekeli tsuchi Jehova bu pojepie meholie mu nunepie ntsakeli tsuchi Jesus anu chayawe amen